جبر کو جواکی که tam azad ندایه چیکرن و دور ده زلام سروره اف سروریه کو دوی جواکی ده هیا هنک نرم بویه و هنک جی سرگرتی و شرطی مایه yani jine vekiri naku jeli birindar dike. Em dikarin bibêjin ku ancak civakek ku tam demokrat be û têde cinayetî tune be dikare bi şêweyekî giştî tundûtijiya ku li ser jinê heye ji holê bide rakirin. Lê Avrupa kapitalîst e. Yani civakekê ku cinayetî têde heye, desthiladarî têde heye, ketxwarin têde heye nikare yani şiddeta ku heye ji holê bide rakirin. Di wir de em bêjin desthiladariya ku heye, cinayetiya ku heye, ketxwarina ku heye nahêle jin azad bibe. Terzî vê bêhtir tundûtijiya ku li ser jinê heye xurttir dike. Em bibêjin weke jinê weke biborîn weke metayekî ji bo nexa dide karanîn. Ev jî ji bo ne çi? Ji bo tenê ticareta xwe, ji bo aboriya xwe jinê dide karanîn dibin navê azadiya jinê de. Eger em welatên wan beramberî rojhilata navên bigirîne dest bêguman mafê jinê li wir piçekî zêdetir e. û dîsan jî em bêjin sîstema feodalîzm hinek li wir kêmtir e li gorî ya rojhilata navê. Welatekê ku xwe pêşketî didine diyar kirin rasterast jinê nakujin. Yani jinê dênin wê astê ku xwe bi xwe bikujin û bêjin ku em mav didin jinê ye. Em bêjin di her qadê de dibêjin em mav didin jinê lê ev jina ku bi navê azadiyê mav tê te dayîn ji bona berjewendiyê xwe, ji bona ticareta xwe jinê dide xebitandin. Ev sîstema ku em behs dikin em bêjin aboriya jinê, çanda jinê, zanista jinê, keda jinê hemû jî diziyaye û wekî malê xwe pêşkêşî civakê dike û xwe li ser vê dide meşandin. Anha jî gelek welat hene ku dibêjin em mav didin jinê. Lê di roja me ya îro de jî her astek, her bêrsaziyek, her qade ku jin têde cih digire bi keda xwe bi berdêla xwe dikare xwe di siyasetê de bide îfade kirin. Anha em jî dikarin di ragihandinê de dengê xwe bigihînin cîhanê, di perwerdê de em cih bigirîn. Bêguman ev bi keda jinê hatiye qazançkirin, bi berdêldayîna jinê. Tu sîstem yan jî tu dewlet negotiye jinê were ez ê mav bidim te, me bi berxwedaniya xwe vê kedê qezanç kiriye û em gihayîne vê astê. Anha jî ew sîstem dewletên ku hûn behs dikin dibin navê azadiyê de biborînin jinê weke metayekî didin karanîn. Ji em bêjin ji neynuka jinê heya pora jinê ji bona xwe ji bo ticareta xwe dide pêşandin û ji bona xwe dide bikaranîn. Bêguman em nikarin bêjin ku di vir de jî mafê jinê heye. Şiddeta ku zilam li ser jinê, li ser zarok, li ser mirovên bitemel, li ser em bêjin mirovên kêm endam dide meşandin lê herî zêde jî em bêjin şiddet li ser jinê tê meşandin. Gelek em bêjin sedem li pêş van tundûtijiyan hene. Sedemek em dikarin bêjin weke çand û kültûra her civakekê ku ciyawaz. Nimûne em bêjin ez biçim nav civakekê Ereb de ez nikarim weke jinekî Kurd tev bigerim. Eger ku min li wir weke jinekî Kurd tev geriya ez ê rû bi rû tundûtijiyê bibînim. Sedemekî din jî em bêjin perwerdeyekî ne bi tendurist ji bona civakê tê pêşkêşkirin. Ev perwerde di bingeh de newek hevî heye. Yani em bêjin hêj zarokek keç çê nebûyê ji rengê wê bigire, ji pêlistankê wê bigire hemû tiştê wê tê amadekirin heya ku mezin dibe. Di heman demê de ji bo xurtekê jî ev jî dibe sedem ku çi yani newek heviyekê
جبو دبنگه ده هیا یعنی جبو جواکی چه دیگه یا دیتر جه ام بیجین ری خالت راگهاندنا ریگزین اولی جبونا جواکی یعنی خالتینا راگهاندن سدما هری کو ام نها وکی جن روبرو دمینن بتندو تجیره فاودالیزم سیستما ام بیجین کو زلام سروره زلام دوی سیستمی ده هر تشتی وکی آیدی خود بینه و لسر جنیجی ام بیجین حیاما فی کشتنیجی بکارتینه مخابن ام بیجین چند جورین تندوتجیه هنه ام بیجین تندوتجیه جستی هیا تندوتجیه پسیکولوژی هیا تندوتجیه دنک هیا تندوتجیه سکسی هیا یعنی ام نه همو لسر جنی تینه بکارانی اگر ام بری خواب دین کو ادم مدازگاین به پرسگیری کن جنیو علاقه در دبن کو هر شش هف آرشیو خو کم دیگن که چند جن خواه کشتینه هاتینه کشتن چند جن خواه شاوت هاندینه چند جن مثلا بیجینه روبروی تندوتجی هاتینه اگر ام بیجین یا وی شش مهل گل شش مهم بوری تینن برهف آسته که پر بلنده هیا تشتا کو ام وکی جن دخوازی نکیم کرنا وی تندوتجیه جبنی در کرنا وی تندوتجیه و بشویه که وک هف نزیک بونا هر دو زایندانه به تایبت جی اگر ام دکارین دنمونه کرد بدینه ام لدولت ترک فاشیست بنیرین روزانه ام نوچه وان دشوپینین جن درد کهون ام بیجن تلویزیونن درد کهون تورین مدیایی هاوار دکن بانک دکن دبیجن اگر هون خوال ما خوای در نکهون وی ما بکوجن لیل رخم ویجی ام بیجن سیستما کو ام بحث دکن یا فاشیست خودی لجنه در نکبه یعنی دناف لبر چاوی جواکی لریده لدکانی ده جن تینا کشتن کس دنگی خالوان نکه او بویره کووان روزانه ام بیجن دیسا لدولت دیکتاتوریا ایرانی کچه که 13 سالی جبر کلی گل خورته که دکولانی ده آخویه دچه جم پلیسین ورجی دبیجه تو اولهی من نینه و بابی من بکو جدی سا پلیس و بزوری دبنمال و جالی بابی خواه به داسه سری و دخوادتی جی کرن یعنی امنه همو میناکین دولت فاشیستن پیشیا کو اف نخواشیا ویروس در بکوه سیستم کابیتالیست بر به هلوشینی و بود بگیشتی جواک و لبن پیشنکی جنی دجی براستی جی ام بیجین سرهلدانه که لبن پیشکتن یعنی پیشنکی جنی ده هبو لی ام بینیم بیره خواه جبریا کرونا ویروسی گشتی ولاتان ده جن ایدی کم دوبون و ده ام بیجین دو کلانان ده دانس خواهی کرن مزوک ایک پید خستن دو گوتن کس نکاره لبدن من تندو تجیه کار بینه بدن من آیدی منه لرخمه وی یعنی چاوا کو چه دبه ده دمه که وصاده کو جن هف گرتن و خوانی زکی هف بدن هیچ جه هف بگیرن بکارن جه پرسگیری کن هف دوره ببن برسف اف ویروس هاتا بلاف کرن جبریا ویروس اگر ام بنرخینین ام ببیجین کو جن 12 ساعتین روزه دبن تندوتجی ده روبرو دوما بگومان ده روزامه ایرو ده روشا کارانتینای کرنی ده جن 24 ساعتان به تندوتجی روبرو دمینه دنافوی ده ام بیجین زاروک جی روبرو تندوتجی دمینه لگوری قناعت و باوری من اگر کو ام روف دخوازین وی تندوتجی لسر جنی راوستینین و راکین یکانه ریاوی ده فلسفه و ایدئولوژیا ریبرا پره در باز دبه جبر کو ریبرا پو هر تم دبیجه پیوسته جن آیدی خوابه خوابون جیان بکه نه آیدی سیستمه که به نه آیدی ام بیجینه یه در وی خوابه پیوسته آیدی خوابه هر و هر ریبرا پو دبیجه کو
پێویستە هەر گیا لەسەر کوکە خوۆشین ببە ئەم ji vê پێویستە çi fan bikin pêwîst e ku em li xwezaya xwe bizivirîn ji bo na ku em bikaribîn li xwezaya xwe bizivirîn pêwîst e ku em mafê xwe biparêzin mafê xwe em ê çawa biparêzin em ê li keda xwe li damodazgahê ku em tê de kar dikîne wekî jinekê wekî rengê jinê tev bigerîn bêguman li seranserê cîhanê û li Kurdistanê de jî li hemberî jinê tundutujiyekê di asta herî jor de heye em bêjin di her qadê civakê de tundutujî li ser jinê heye em mesela zarok dêşe li jinê dikeve zilam dêşe li jinê dikeve em bêjin aboriya civakê kom dibe dîsa li jinê tê xistin ji bo navê yekane alternatîfa ku em bikaribîn vê tundutujiya li ser civak û jinê ji holê bitîne rakirin modela netawa demokratîk e çima modela netawa ji ber ku modela netawa demokratîk li ser sê lingan hatiye avakirin lingekî wê demokrasî ye lingekî wê ekolojîk e lingekî wê ya esas jî azadiya jinê ye xwe dispêre azadiya jinê mirov dikare mînaka wê jî rojava bide destnîşankirin eger ku em jin dixwazin ku ev tundutujî bi temamî ji holê were rakirin pêwîst e ku em li gorî rêgezên li gorî îdeolojî li gorî rêxistin li gorî felsefe û perwerdeyekê dibin netawa modela netawa demokratîk de ji bona civakê were pêşkêşkirin ev perwerdeye ku em behs dikin jî pêwîst e li gorî civaka em bêjin demokratîk were destgirtin em nabêjin bila li gorî rêbaza jinê yan jiya zilam pêwîst e li gorî rêbazên demokratîk yên civakê were meşandin rêbaza vê jî û mînaka vê jî tenê em bêjin di jînolojî û zanista jinê re derbas dibe em nikarîn bêjin em ê dewleta Emerîka mînak bidîn yanî weke alternatîf em nikarî wekî bêjin em ê Iraqê mînak bidîn yan jî Tirkiye mînak bidîn ji ber ku heya niha dibêjin em ji bona jinê ji bona jinê û ji bo mafê wê kar dikin lê di encam de tiştekî wan nîne ji bona vê pêwîst e em li modela xwe ya netawa demokratîk ku rêgezek ya wê esasî xwe dispêre azadiya jinê xwedî derbikevin li gorî wê tev bigerin jinên giştiyên cîhanê min gotinek xwendibê rastî pir dilê min vê dibêje azadiya jinê azadiya cîhanê ye rastî ji ev gotinekî rast e bangewaziya min ji hemû jinan re ye li ku derê yanî çi qadê civakê de kar bikin bila li keda xwe xwedî derbikevin bila li îradeya xwe xwedî derbikevin bila stekinekê mînak wekiya jinê li beramberî vê sîstema ku heyê bidine sekinandin û ji bona mafê xwe ji bona îradeya xwe çi destê wan tê bila bigîne